Vladimir Vladimirovich Putin ndetse n'igihugu cye cy'Uburusiya, ukongeraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Donald Trump, ukongeraho Xi Jinping w'Ubushinwa, mu byange mu byemere aba bagabo cyangwa se bino bihugu biratinyitse. Nta kindi gituma bitinyika ni ibisasu kabuhariwe, imbunda zigezweho. Ibi bihugu turabikeneye cyane, niyo mpamvu abaperezida batandukanye bo muri Afurika bakunda kubitabaza iyo byabakomeranye. Munyemerere mu kiganiro cy'uyu munsi kuri DAP TV Rwanda tugiye kugaruka ku buhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri operasiyo yakoreye muri Pakistan ubwo yicaga ikihebe cyari cyarabazengereje cyitwa Osama bin Laden. Iyo operasiyo yagenze gute? Mbaye ikaze ishe nitwa DAP TV Rwanda. Ubu tuvugana imyaka ibaye 14 umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda Osama bin Laden yishwe. Kugeza na n'ubu abantu ntibariyumvisha uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigezeho nyuma y'igihe kinini bari baramubuze. Uyu mugabo w'ubwanwa burebure bari bamaze igihe kinini bamushakisha. Turi ku itariki 2 Gicurasi mu mwaka wa 2011 nibwo binyuze muri operasiyo yiswe Neptune Spear, ikipe y'abasirikare kabuhariwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishe Osama bin Laden. Hari nyuma yo kumusanga mu rugo rwe muri Pakistan mu gace kazwi nka Abbottabad. Iyo operasiyo yasize yishe Osama bin Laden yatwaye iminota 40 gusa. Nyamara kwitegura mu 2007 nibwo inasi z'iki gihugu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavumvuye izina ry'umwe mu bantu bakoranaga bya hafi na Osama bin Laden. Hano cyabaye nuko Osama bin Laden yasabaga iyo nshuti kuyoherereza ubutumwa bayoherereje imusaba kubumugezaho. Nyuma y'imyaka 3 bibaye, no kuvuga mu mwaka wa 2010 nibwo izina za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashije ikoranabuhanga zabashije kubona ko aya makuru yahererekanwaga afite ahuriye n'urugo ruri muri Pakistan mu mujyi wa Abbottabad. Kuba uru rugo rwe rufite ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gucunga umutekano biri mu byatumye inasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeka ko hano ariho Osama bin Laden yaratuye. Nyuma y'igihe kinini bagenzura kano gace neza, mu ntangiriro zo muri Mata mu mwaka wa 2011 nibwo wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Hussein Obama yatanze uruhushya rwa operasiyo, ariko avuga ko igomba gukorwa n'ikipe no y'abasirikare kabuhariwe bakinjira mu rugo rwa Osama bin Laden aho kurusukaho ibisasu bya kirimbuzi, kuko byashoboraga gushyira ubuzima bw'abasivile mu kaga kandi bikagorana kumenya niba koko Osama bin Laden yapfuye. Muri iki gihe ikipe izwi nka SEAL Team 6 yatangiye gukora imyitozo kabuhariwe yakorerwaga ahantu bakoze neza mu buryo busa neza nkaho Osama bin Laden yaratuye. Nyuma y'igihe bitoza mu mpera za Mata mu mwaka wa 2011 nibwo ikipe ya SEAL Team 6 igizwe n'abasirikare 25 yahagurutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza ku birindiro by'ingabo zabyo, yerekeza ku birindiro by'ingabo za Amerika muri Afghanistan. Ni ikibuga cy'indege kizwi nka Bangarama Airfield, aho bagombaga guhabwa andi mabwiriza abajyana muri Pakistan. Ku itariki 29 Mata nibwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Hussein Obama yatanze amabwiriza yo gutangira operasiyo. Hari ku itariki ya 2 Gicurasi mu mwaka wa 2011 nibwo ikipe y'abasirikare yagurutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze muri Afghanistan muri kajugujugu ebyiri zabo, berekezaga mu mujyi wa Abbottabad mu rugo rwa Osama bin Laden. Ubu noneho turi ku itariki 2 Gicurasi mu mwaka wa 2011 turi mu kirere cya Pakistan, ni mu masaha ya nijoro. Indege ebyiri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ziritegura kugwa, ariko imwe muri zo yafashwe n'inkongi y'umuriro irashyira kongoka, ariko ntihagira umusirikare n'umwe ukomerekeramo. Ibi ngibi byatumye bihinduka aho indege imwe ari kugwa ku gisenge cy'inzu ya Osama bin Laden, ahubwo indi yitigwa imbere y'imboga y'inzu ya Osama bin Laden. Nyuma yo kwica inzugi, abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kwinjira muri iyi nzu. Bageze mu igorofa rya mbere bazamuka, bahuye n'umuhungu wa Osama bin Laden witwa Khalid. Yagerageje kubarasa naho bahita bamurasa arapfa. Babasirikare uko ari 25 bakomeje kuzamuka bagana mu cyumba cya Osama bin Laden, kuko yabaga mu igorofa rya gatatu. Robert James Neal wari ku isasu ryahitanye Osama aganira n'ikinyamakuru The Independent
yasobanuye neza uko byagenze nyuma yo kugera mu cyumba cyarimo Osama bin Laden. Nahindukiye iburyo ndeba mu cyumba cya Osama bin Laden. Yari ahagaze hafi y'umuryango mu mpera z'uburiri. Yari muremure unanutse kuruta uko nabitekerezaga. Yari afite ubwanwa bugufi n'umusatsi w'umweru. Imbere ye hari umugore umufashe ku rutugu. Mu gihe kitageze ku isegonda nari narangije gushyira igipimo hejuru y'urutugu rw'iburyo rw'uwo mugore. Ndasa kabiri mu mutwe wa Osama bin Laden ubundi agwa hasi. Robert James Neil avuga ko akimara kurasa Osama bin Laden yabaye nk'utaye ubwenge kugeza ubwo mugenzi we yaje aramubwira ati wishe Osama bin Laden. Muri iki gihe nta wundi muntu wari wakamenya amakuru uretse wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihe, Hussein Barack Obama. Nabo bari kumwe aho bari muri White House kuko bakurikiranaga umunota ku wundi uko igikorwa kiri kugenda hifashishwa ikoranabuhanga. Barack Obama yahise amenyesha abatuye isi ibijyanye n'aya makuru y'urupfu rwa Osama bin Laden. Yaravuze ati, iri joro nshobora kumenyesha abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze operasiyo yo kwica umuyobozi w'iterabwoba wa Al-Qaeda, Osama bin Laden. Ikihebe kiri inyuma y'ibihumbi by'abagore, abagabo, abana b'inzirakarengane. Tariki 6 Gicurasi nibwo Al-Qaeda yemeje urupfu rwa Osama bin Laden ndetse niyemeza kuzamuhorera uko bizagenda kose. Osama bin Laden yashyinguwe mu nyanja, ashyingurwa na Amerika kuko Amerika yavuga ko nta gihugu na kimwe ashyingurwa mu gihugu cyabo. Mu masaha 24 yishwe yahise anashyingurwa. Ngewe ni hano nshoje kino kiganiro. Twagarukaga kuri operasiyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwica ikihebe kabuhariwe bin Laden muri 2011. Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa se nyunganizi, watwandikira muri comment ukaduha igitekerezo cy'ibyo twazaganira mu biganiro byacu bitaha. Iyi chaîne yitwa Adapt TV Rwanda. Imana ibarinde.